Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamoa taksiriga keldik, ya. Aldığımız salatlardan neni öttük? Jamoa muannas salim, odan keyin jamoa muzakkar salim, ya, odan keyin qalay harakatlarni yo'rab taqat, odan keyin harflarni yo'rab tarib, har qaysisina misollarga keldik. Odan keyin keldik, onun içinde jamoa taksiri bo'ldimi, bo'lmadimi? Biz o'tgan kezde. Bo'ldi. Ol jamoa taksirga qaysidan kirgizamiz? Jamoa taksirda kirgizamiz, mufradga kirgizdik, durustmi? Mufradun g'ayru munsarifga kirgizdik, durustmi? So'ning içinde mafa'il, odan keyin mafa'il, ya'ni mafa'il babını algan bo'lamiz. Misalga masajidu deydigan bo'lsak, o dammani qabullaydi dedik, odan keyin fathani qabullaydi, tek qana kasrani qabuldamaydi dedik. Endi so'g'an biz birovini o'tdik. Endi jamoa taksirning turlari ko'p. Qolganlari ne isteydi? Tanwinda qabullaydi. Misalga qaranglar. Jamoa taksir 6 turini o'tamiz. Ja'ar rijalu. Ja'ar rijalu. Jamoa taksirmi? Jamoa taksir. Munsarif ba? Munsarif. Al munsarif bo'lmoq uchun qaysiga tushib kerak? G'ayru munsarif bo'lsa mafa'il, jani mafa'il babına tushib bo'lsa g'ayru munsarif deyiladi. Ja'ar rijalu neden munsarif bo'lib tur? Mufradi qanday? Qalay taksir bo'ldi? Rajulun, rijal. Qara'tul kutuba, rijal, rajulun bo'lsa bu ne bo'ldi? O'zgardimi? Rajulun, rijal qo'shib ketdi. Qara'tul kitaba, kutuba. Kitob bo'ldi, kutub bo'ldi. O'sini jamoa taksir deymiz. Ta'ammaltu fil kutubi. Jamoa muannas salimda qalay isteydi bildik. Odan keyin jamoa muzakkar salimni bildik. Odan keyin qaysiga keldik? Jamoa taksirga keldik. Al-qoida jamoa taksir yurfa'u bid-dammati va yunsabu bil-fatha va yujarru bil-kasrati. Endi jamoa taksirlar qadimgi mufrad siyaqti, munsarif siyaqti ne isteydi? Damma men raf bo'ladi. Nasb men fatha bo'ladi. Jar men kasra bo'ladi dedik. Iza kana munsarifan, munsarif. Buning ichidan neni chiqarib taslaymiz? G'ayru munsarif chiqarib taslaymiz. Mafa'il babi misalga. Anwa'u taghayyuri al-mawjuda fi jumu'i taksir 6. Endi 6 tur bor. Tanishib olingizlar, jadda bo'lingizlar. Birinchisi taghayyurun bi shakl laysa ghayru. Nahu asad bo'ldi, ne bo'ldi? Usud va namir numur. Endi taghayyur bi shakl, ol sol shaklda qala beradi. Sol formulada qala beradi. Neleri gana o'zgaradi? Hareketleri gana o'zgaradi. Masalga asad ne bo'lib ketdi? Usud bo'ldi. Namir numur bo'ldi. Tushundingizmi? Ikkinchisi taghayyuru bin naqs laysa ghayru dedik. Ikkinchisi naqis bo'ladi. Kersinchi azayib qoladi. Masalga tuhamatin ne bo'ldi? Tuhamin ne azayib qoldi? Tamarbuta. Tuhamatin deb avruda aytadi. Asqazon isib ketib avrat. Va tuhamatin ne deymiz? Tuhamin. Tushunibdimi? Azaydimi? Ikkinchisi bu. Uchinchisi taghayyurun bi ziyadati laysa ghayru. Endi kersincha ziyada bo'lib beradi. Ne deb aytamiz? Sinwun ko'pchi turi sinwanin. Tushunibdimi? Fi misali qawlihi ta'ala sinwanun va ghayru sinwanin. Tushunibdimi? Ne bo'lib tur? Ko'payib ziyada bo'ldi. Uchinchisi. Endi odan to'rtinchisi. Taghayyuru fi shakl ma'a naqs. Shakl o'zgaradi. Odan keyin shaklda o'zgaradi, odan keyin naqs bo'lib qoladi. Arif qisqaradi. Masalga sarir ne bo'lib qoldi? Surur bo'ldi. Ne qisqarib qoldi? Yay qisqarib qoldi. Va kitabin kutub bo'ldi. Va ahmar humrin bo'ldi. Abyad bidin bo'ldi. Taghayyuru fi shakl ma'a ziyada. 5-inchisi shakli o'zgaradi, odan keyin harflarni ko'payib ketadi. Masalga sababin ko'pchi turganda asbabin va batalin va abtalin va hindin hunudun va sab'in va siba va dhi'bun dhi'ab shuja'in shuja'an. Tushunibdimi? 6-inchisi taghayyuru fi shakl ma'a ziyada va naqs jami'. Barini topolamiz. Neni topolamiz? Harakatlar o'zgaradi. Odan keyin ziyada da bo'ladi, ya'ni naqis da bo'ladi. Masalga karimun ne deb aytamiz? Kurama. Raghifin rughfan.
va kitabin va katibin kuttab amirin umara. Tushundikmi? Hozir so'g'an байланыс jadvallar olamiz. Endi qisqa nusxa esib ketaylik, tushundira ketaylik. Birinchisi. Aytinglar. Nemen bo'ladi? Shakl. Shakl degan harakatlar o'zgaradi. Misolga asad usudun. Barmi ayirmachiligi? Hech qanday ayirmachilik bor? Nega g'ana ayirmachiligi? Shaklda. Now asad edi birinchisi. Ne bo'lib qoldi? Usudun. Harakatlar o'zgarib ketdi. Ikkinchisi tez. Ikkinchisi qanday? Naqs. Tuhmatin. Tuhamatin. Aha, ne bo'l? Aha. Ortqa qo'y dedi. Ortqa qaytadimi? Qay yerinde tur? Jo'jo, ortqa qaytadi. O'ng joqda. Jo'g'ri. Nima? Jo'ba, barini o'shirib жүрді ғой жаңа. Ortqa bir-iki harfni o'shiradi. Meyli, жақсы. Basdan bastayıq ya. Birinchisi. Subhanallah, ne bo'lib ketdi? Birinchisi shakl. Misolga asad usud. O'zgardimi shakli? O'zgardi. Ikkinchisi naqs. Misolga tuhamatin ne bo'ladi? Ko'pchilik turi tuhamin. Tuhamin. Qanday bo'ldi? Matin. Misol tuhamatin, tuhamin bo'ldi. Naqs bo'ldi. Odan uchinchisi ziyada. Misolga sin, win, kersincha ya. Ziyada men. Qo'shilib ketdi. To'rtinchisi Taghayyuru ash-shakl. Odan keyin naqs bor. Sarir. Aha. Surur. Ya Allah bersin. Saririn sururun bo'ldi. Bu yerda tag'ayyur shakl o'zgardi. Odan keyin naqs bo'ldi. Odan keyin 5-chi shakl ziyada. Misolga sababin asbab. Sabab. Harakatlar o'zgardimi? O'zgardi. Odan keyin ne qo'shilib ketdi? Buni ne deb aytamiz? Shakl va ziyada. 5-chisi, 6-chisi? 6-chisida barlig'ini topa olamiz. Shakli o'zgaradi, odan keyin azayat ziyada da bo'ladi. Misol keltiringlar. Karimun kurama, amirun umara degan siyoqda. O'sini ne deb aytamiz? Jama' taksir deymiz. Jama' taksir deb aytamiz. Jama'ning turlari bor. Jama' muannas salim bo'lishi mumkin. Muslimun. So'sin muannas salim, muslimat. Mesela muzakkar salim bo'lishi mumkin. Ne deb aytamiz? Muslimun. Jama' taksirning 6 turi bor. O'sha 6 turini jattab olasizlar, har turli joylar. Aha. Muzakkar muannas bormi yo'qmi? Qaysini? Jama' taksirga de kiretinler bor. Odan keyin jama' muzakkar salimga de kiretinler bor. Onu inshaalloh o'tamiz. Tushundingmi? Jama' muzakkar salimning shartlarini o'tgan кезде o'tamiz. Ikkovini de kiruvi mumkin. Kiretinler bor. Ketdik. Bismillah. Tamrin. Bayyin jama' taksir fil ayat at-taliya ma'a bayan mawqi'ihi al-i'rabi. Endi oyatlarda o'qiyimizda
Қайсысында жама таксир болып тұрғандығын айтамыз. Я баид байна асфарина. Муфрады қандай? Сафар. Сафар. Көпше түрі не болып тұр енді? Асфар. Қайсыған түсіп тұр? Алтауының. Шәкілге түсіп тұр. Одан кейін зияда болып тұр, я? Кет екінші. Ва хашаатил асват. Саутун асват. Неге түсіп тұр? Шәкілге зиядаға түсіп тұр, жаңа бесіншісіне. Асват. Не үшін асват дедік? Баған біз алдында жама муаннас сәлімде айттық қой. Тәмір бота болса не істесек болады дедік? Муслиматун. Муслимат. Саутун. Саутат деп айтсақ бола ма? Не үшін? Жоқ, жама таксирде емес мәселе. La havle ve la kuvvete. Sautun. Мынау не болып тұр? Үш әріп болып тұр ма? Аслый ма? Аслый. Бізде жама муаннас сәлімде не болу керек? Зияда болу керек. Мысалға? Муслиматун. Аслый қайсы? Үш әріп, осы үшеу, немесе төртеу. Я? Аслый осылар. Тәмір бота не болып тұр? Зияду. Фатиматун, Фатимат деген сияқты. Түсінікті ма? Хиндун, Хиндат. Маутун, я, мысалға, амуат дейміз. Маутат деп айтпаймыз. Кет вахашатил асват ва юхриджу адғанакум. Адған. Дығын, я? Соны, көпше түрі не болды? Адғанун, зияда. Я улил әлбәб. Не болып тұр? Әлбәб болып тұр. Дұрыс па? Қай аятта келеді? Я. Бақарада келді. Одан Әл-Имранда да келеді ма? Вақтилафил лейли уан нахари. Ли аяти ли улил әлбәб деп келеді. Түсінікті ма? Бұл әлбәб деген жекеше түрі? Жоқ. Люббун. Люббун әлбәбун. Ақыл деген сөз ғой. Ақыл иелері деп келеді. Аят қалай басталады? Инна фи халқис самавати вал арди вақтилафил лейли уан нахари ла аяти ли улил әлбәб. Түннің ауысқаны, түн мен күннің ауысқандығы. Одан кейін түн мен күннің ауысқандығы. Вақтилафил лейли уан нахари ла аяти ли улил әлбәб. Ақыл иелері үшін не бар? Белгілер бар дейді. Енді бұл ақыл иелері үшін дегенде әлбәб жекеше түрі люббун, көпше түрі әлбәб дегенде білдіреді. Енді қандай ақыл иелері үшін? Ақылы таза, сафи. Ешқандай былғанбаған ақыл. Ластанбаған ақыл. Я? Сондай ақыл иелері үшін сырттан келіп не істемеген? Басқа дұрыс емес информациялар, дұрыс емес нәрселерге миы не істемегендер жаңағы. Уланбағандар, былғанбағандар үшін не бар дейді? Осы белгілер бар дейді. Ойлану үшін. Кеттік. Люббун әлбәб болды. Уал юфу нузурахум. Нузурахум. Тез. Назар. Назар. Көпше түрі? Нузур болып тұр. Не болып тұр? Зияда. Шәкілі бар. Одан кейін. Жетіншісі. Факафарат би ан'умилла. Ан'ум. Ни'ама. Ни'ам. Я? Ни'ам. Ни'ама. Ан'ум болып тұр. Не болып тұр енді? Зияда. Я, нақис бар. ولا تتبعوا أهواء قوم. أهواء. Хауа. Көпше түрі? Ахуа. Зияда бар, шәкіл бар, сосын не бар? Тоғызыншы. Нақыш жоқ, зияда бар, сосын шәкіл бар. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Манафиъ ва машариб болып тұр. Жама? Не болып тұр? Жама таксир. Мунтаха жумуъ. Манафиъ ва машариб. Манфа одан кейін машраб деп айтамыз. Манафиъ машариб. Зияда болып тұр, шәкіл болып тұр. Вал мустағфирина бил асхар. Қайсы? Асхар. Сахар. Дұрыс па? Көпше түрі? Асхар. Қайсыған түсіп тұр? Зиядаға түсіп тұр. Түсінікті ма? Вал мустағфирина бил асхар. Аяттың қандай алды? Ас-сабирин.
Vas-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar deb aytdi. Barlig'i nemen kelib tur? Ism fa'il men kelib tur. As-sabirin. So'sin was-sadiqin deb. Odan wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar dedi. Barlig'i nemen kelib atar? Ism fa'il men kelib atar. Endi ism fa'il men kelетін bo'lsa, ne deb aytdik biz? Ism neni bildiradi? As-subut bildiradi. Har doim eng jo'g'arg'i darajaga, kemildikka жеткендер bular. Tushundingmi? Kemil. Wal mustaghfirin birde istig'for qilib, birde Allohni istig'for qilmaytınдар. Har doim subut solda qolganlar, begim turatınдар. Har doim tungi namozni o'qiytınдар. Palenbay yildan beri tastamay. Palenbay yildan beri ne isteytindер? Allohga istig'for aytatınдар. Qancha vaqtdan beri ne isteytindер? Alloh yo'lida sarf etetindер dunyosin. Wal munfiqin wal mustaghfirin har doim qanday ular? Shunchildar. Tushundingmi? Neni bildirib turib? Ismiya subutni bildirib turib. Eng jo'g'ari darajaga жеткендер. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Ashrar tigs. Ha? Sharrun ashrar ya? Ne bo'lib tur? Ziyoda bo'lib tur. Tushundingmi? So'sin shakli bo'lib tur. Fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha shart. Aha. Ne degan so'z? Belgiler, alomatlar. Ko'pcha turi ashrat bo'ldi. Ne bo'ldi? Ziyoda bo'ldi. Odan keyin shakli o'zgardi. Buni ne deb aytamiz? Jama' taksiri. Va idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu. Atfal. Ko'pcha jekesha turi tifl degan so'z. Bu yerda balig'atga yetgan. Atfal degan bo'lsa balig'atga yetgan. At-tifl deb keladi Qur'onda. Qayerda keladi Qur'onda? Valladina tifl deb keladi bir yerda Qur'onda. Shu yerda avratin nisa deb. Sol ol yerdagi balig'atga yetmagan, tifl deytin bo'lsa. Al mына yerdagi atfal degan nega yetkendер? Balig'atga to'lganlar deb aytib. Ko'pcha turmen kelетін bo'lsa, Qur'onda neni bildiradi? Balig'atga to'lganlar. To'rtinchisi, mamnu' min as-sarf yusamma ismu alladhi la yansarifu. O'sigan deyin jama' taksir tushundingmi? Barne kimga qanday so'roq bor? Tushundingmi? To'rtinchisi, al-mamnu' min as-sarf yusamma isma alladhi la yansarif. Endi mamnu' min as-sarf degan istimit sarfda bo'lganday degan so'z tanwin. La yunawwan, so'sin la aldında jatta la yujar. Ismul mufrad bo'ladi bo'lsa, ol jan tanwin bo'ladi. G'oyru munsarif bo'lu kerakdir. Ismul mufrad munsarif aytinglar, misolga. Zaydun qalamun ya. Ne deb aytamiz o? Jaa Zaydun. Ra'aytu Zaydan, Zaydin deb tanwini olib turma, qablab turma. Odan keyin yujarru bi kasra. G'oyru munsarif bo'lатын bo'lsa, o'sni aytib o'tir. Neni qabuldamaydi? Kasrani qabuldamaydi, jani yujarru bil jattabonlar. Yujarru bil fatha. Fatha men ne bo'ladi? Jar bo'ladi. So'sin la yunawwan. O'sin mamnu' min as-sarf. Yusamma al-ismu alladhi la yansarif. Masalga qala ibn Ajrum amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafd. Fatha ne bo'ladi dedi? Kasraning alamati bo'ladi. O'tgan g'oyr munsarif. في الاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف وهو الاسم الذي يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة ولا ينوع أو ممنوع من الصرف بولات بوسا نيجي بولده ممنوع من الصرف اسم يجر بالفتحة فتحة من جر بولات عن الكسرة ولا ينوع تنوين بشرط ألا تدخل عليها ال شرط نيستمي وغريقنده ال كرمي وغريق مثلا مساجد بولات بوسا Al-masajid deytin bo'lsak, nesek bo'ladi? Kasra menda, fatha menda, domma menda aytsam bo'ladi. Munsarif bo'lib ketadi. Tanwin qabuldamaydi, biroq munsarif bo'ladi. Va alla yudof. Jani ol ne bo'lmau kerak? Mudof bo'lmau kerak. Durustmi? Mudof bo'lатын bo'lsa, kasrani qabuldab ketadi. Qazonda tushuntiramiz ijod. Fa iza dakhalat alayha al aw udifa jurra bil kasrati min g'ayri tanwin. Endi tushunib olingizlar. G'oyru munsarif degan neni olmaytin bo'ldi? Kasrani qabuldamaydi. Biroq ikki joqdayda qabullaydi kasrani deydi. Tanvinni bildi qabuldamaydi.
Екі жағдайда кәсіраны қабылдайды. Біріншісі алиф лам кіретін болса, екіншісі мудоф болатын болса, кәсіраны қабылдайды екен. Мисалуху жаа Ибрахиму. Тез жаа Ибрахиму. Мысалға. Бірінші не деп айтты? Ғойру мунсарифтарға мысал келтіріңдерші. Ғойру мунсариф. Міне тұр ғой. Біріншісін біз не деп айттық? Қала ибн әммәл фатхату фатакун юсаммәл исмуллази ла янсариф. Мамнуъ минас сарф. Мамнуъ минас сарф. Енді шатырыстырып алмаңыздар. Бағана мен айтқан нәрсеме мүмкін шатасып кетуі мүмкін. Мамнуъ минас сарф мысалға қандай болды? Ибрахиму. Ол нені қабылдамайды? Тануинді қабылдамайды және кәсранды қабылдамайды. Мысалы, әммәл фатхату фатакуна аламатан лил-хафта фил исмиллази ла янсариф деді. Екіншісі мамнуъ минас сарфта болатын болса, ва хуаллази яжурру бил фатхати айвадан анил касра дедік. Вала юнавван. Екеуінің қандай айырмашылығы бар? Мамнуъ минас сарфпен тағы не? Ғойру мунсариф. Біріншісі мысалға Ибрахиму дейтін болсақ, мысалға не деп айтамыз ол? Ғойру мунсариф. Ал масаджид, мафаил бабында келді ғой, жаңа масаджид. Ғойру мунсарифтер. Ол нені қабылдауы мүмкін? Алиф лямды қабылдауы мүмкін. Мысалға, одан кейін кәсранды қабылдауы мүмкін. Ал Ибрахим деген қабылдамайды ғой кәсраны. Мүлде қабылдамайды. Әлді қабылдай ма? Қабылдамайды. Түсіндіңдер ма? Осындай. Мамнуъ минас сарф, одан кейін анау не? Ла юнсариф деген сөз. Кеттік. Біріншісі не деп айттық? Мысалға Зайдун. Одан кейін Ибрахим. Ибрахиму. Одан кейін масаджид дейік. Я? Нау тануинді қабылдай ма? Үшеуінде қабылдайды. Тануинді қабылдайды, сосын домманды қабылдайды, қатқанда да қабылдайды, кәсіраны қабылдайды. Мынау ше? Кәсіраны қабылдайды. Қабылдамайды. Тануинді қабылдамайды. Түсінікті ма? Мысалға Ибрахим. Мә деп айтамыз. Кәсіраны қабылдамайды, одан кейін тануинді қабылдамайды. Түсінікті ма? Тануинді қабылдамайды, кәсіраны қабылдайды. Ал масаджид болатын болса, масаджида деп айтамыз. Марарту би масаджида. Егер бұл алиф лам кіретін болсақ, марарту бил масаджиди. Неге? Үткені бұған не кіріп тұр? Алиф лам кіріп тұр. Түсінікті ма? Одан кейін марарту не деп айтамыз? Марарту мудоф қылыңдар. Би керек емес. Би жарайды. Би мәсә жет нур мубарак. Түсінікті ма? Би марарту би мәсә ди. Не болып тұр? Нені қабылдап тұр? Кәсіран. Мұнан не деп айтамыз? Мудоф. Мынау? Осы екі жағдайда нені алады екен? Кәсіран алады. Мафатих, кез келгенде. Мафатих, масаджид, бабына түсетіндер. Түсінікті ма? Иә, осы екі мафатих, немесе мафатих, масаджид, дұрыс па? Біріншісі алиф лам кіретін болса, жаттап алыңдар. Екіншісі мудоф болатын болса, масаджиди нур мубарак, мысалға. Не болды? Кәсіран қабылдайды. Ал Ибрахимде ше? Ибрахим кәсіранды қабылдамайды? Әлді де қабылдамайды. Ал мынау кәсіранды қабылдап тұр? Әлді қабылдап тұр, я? Бірақ не болмайды? Екеуінің қай жерде ұштасады Ибрахиммен?
Екеуі де тәнвин қабылдамайды. Ибрахимде масажидте не істемейді? Тәнвин қабылдамайды. Осман, көп Осман бар. Иә. Яқуб, кезген ағалам көбісі. Ғойр арабилардың. Оны тағы да өтеміз иншалла. Шарту әллә тадхула алейхи әл ва әллә юдафа. Не болмау керек? Мудаф болмау керек. Фа иза дахалат алейхи әл ау удифат журра бил кәсрати мин ғайри тәнвин. Әл кіретін болса, мудаф болатын болса, мәжрур болады, бірақ немен мәжрур болады? Кәсрамен, бірақ би ғайри тәнвин. Тәнвин қабылдамайды. Мысал келейік. Жа Ибрахиму, тез. Ибрахим не болды? Нені қабылдайды? Дамманы қабылдайды. Сосын фатханы қабылдайды. Сосын кәсраны қабылдамайды. Және тәнвинді қабылдамайды. Раайту Ибрахима, марарту би Ибрахими. Көрді ме? Марарту би Ибрахим. Марарту, мысалға. Еврап, мысал. Марарту би Ибрахима дейді айтамыз. Фи'алын мадин мәбни аля сукун ва та марарту деген сөз. Дамиру муттасилу мәбни аля дамми фи махалли раф фа'ил. Валбани болды. حرف جار مبني على الكسر إبراهيم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة. كل علامة جره نبولده فتحة والكسر ديجن جوكس. نيوشن ممنوع من الصرف. ترسبه نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. إلا سني سببه للعلمية والعجمة. كيس كرجن سوز برنش شرط تابلو غرق. ني تابلو غرق. ол адамның аты бол. Атау болу керек. Иә? Одан кейін ұжма сырттан келген сөз болу керек. Арабтарға сырттан келген. Арабтың сөзі емес. Мұхаммад, Заид деген емес. Түсінікті ма? Ибрахим мысалға. Осман тағысын тағы. Оларды өтеміз кейін. Қауаид мамну мин ас-сарф. Иә. Айту керек. Айту керек. Шарт айту керек. Осы үлгіні жаттап аласыздар. Бірінші үлгі міне осы. Бірінші үлгі қайсы? Еуроп көрдіңдер ме? Қалай? Марарту би Ибрахима. Марарту раайту жаа Ибрахиму десе марфу аламат рафи дамма деп айтамыз. Захир. Я раайту Ибрахима десек не деп айтамыз? Мансуб аламат насбихи аль-фатха захира. Болды. Ал марарту би Ибрахима ниябан қалай айтатын болдық? Міне. إبراهيم اسم مجرور بالباء علامة جره بفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. نيوشن للعالمية والعجمة. Болды осыны жаттағанда алдарынан шыға береді. Бірақ нәрсе, күнде бір-бірден нәрседен Европта жаттай береміз. Қағида, ал-қауаид мамну мин ас-сарф. Бұда тасхил басқа кітаптарда көбірек ашықтай айтқан, мына жерде қысқа нұсқа айтқан. Сіздер соны да біліп алсаңыздар, жеткілікті қазіргі деңгейге. Тасхил екінші деңгейлерден есеміз, көбірек өтеміз иншалла. وقواعد الممنوع من الصرف هناك قواعد هناك ندويتمس قواعد دون بالد دوما قواعد درس نعرف بها الممنوع من الصرف مثلا قاعدة الأولى برنش قاعدة عشان ممنوع من الصرف تسبة كل ما كان على وزن مفاعيل أو مفاعيل مثلا مساجد تسبة قاعدة مفاتيح تاغدا مجالس مواقف مكاتب осы баптарға түсетін болса не деп айтамыз? ممنوع من الصرف. ممنوع болғанда لا ينون ولا يجر. түсінікті ма? немесе يجر بالفتحة. من جموع التكسير يمنع من الصرف. бұларды не дейміз? мына баптарда مفاعيل және مفاعيل бабы جموع التكسير дейміз. جموع تكسير ولا نعني هنا الميزان الصرفية بل مراد بوزن مفاعل. يعني بجرد بالصرف دوت واتقان جوق بزغير صرف تاغا نيلر دايت واتقان جوق بز فورمولlarda. түсінікті ма? Бізге осы не керек? Мафаил және мафаил бабына түсетін болса, осы формулаға, осы неге түсетін болса, не болады сөздер? ممنوع من الصرف. كل جمع تكسير خماسي بعد ألف تكسيره حرفان أولهما مكسور نحو مساجد. مساجد деген қанша әріп? айттық كل جمع تكسير خماسي بعد الألف تكسير. мысалы 5 әріпке түсті ма? 1 2 3 4 5 مساجد.
Masajid. Alifning aldında ne болу керек дейді? Kasra болу керек. Kasra. Mesela masajid, mafa'il, ma'abid, aqarib. Түсінікті ма? Ya, aliften keyin. Misalға qaysi dedik? Mafa'il. Немесе? Mafa'il. Masalға masajid. Masabih. Alif'ten keyin ne тұр? Kasra болады. Ya. Alif'ten keyin ne болып тұр? Kasra тұр. Kasra тұратын болса не болды? Осы бапқа түседі. Не деп айтамыз бұны? Жама тексир. Masajid, ma'abid, aqarib. Бұл фатхамен не болады? Мәжрур болады. Түсінікті ма? La yunawwan. Қашан касраны қабылдайды? Екі шарт бағана. Алиф лам кіретін болса, немесе мудоф болатын болса, болды. Ол оңай, иә? Қиын емес. Бірінші қағида кетті. Екінші. ونعني بوزن مفاعيل كل جمع تكسير سداسي بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مصابيح جمع айтқанымыздай. مصابيح болатын асафир, مصابيح асафира. Мынау қате кетіп тұрған жер ме? Масабаха емес, масабиха. Асафира, ахадиса. Бұлар қанша болып келді? 5 әріп болсын, немесе 6 әріп болсын. Алифтен кейін не болады? Касра болады. Алиф 5 әріп, немесе 6 әріптен кейін кез келген сөз касрамен келетін болса, не деп айтамыз біз? Мафаил, немесе мафаил бабына түсті. Демек, мамну минас-сарф, жама таксир деп айтамыз. Ғойру мунсариф деп айтамыз. Түсінік па мамын? Нені алмайды? Касраны алмайды деген сөз. Тек қана екі жағдайда. Алиф лам мудоф болса болды. Yani деген сөз. Екінші қағидату сания. Күллу исмин махтумун би алиф ат-та'нис мамдудатин ау мақсуратин. Екінші не болу керек? Екінші қағида? Алифу махтум би алиф. Сарфты алдық. Ta'nis mamduda al-maqsura. Mamduda немесе мақсура екенін қайдан білдік? Mamduda екен. Ta'nis. Мысалға хамра. Не деп айтамыз? Ахмар, хамра. Абияд, байда. Үш әріптен асып кетті ма? Екі әріптен асып кетті ма? Асып кетті. Егер фатха және хамза оның алдында қанша әріп болу керек? Үш әріп немесе одан да көп әріп болатын болса. Екі әріп болатын болса, ол асылы деп айтамыз. Мысалға. Алиф мақсура бар, біріншісі. Не ол? Алиф мақсура. Алифул мақсура. Әл-мақсура. Мысалға, қор ба. Осылай ма? Дұрыс па? Екіншісі не? Алиф мамдуда. Осылай ма? Хамра. Алиф және қайсысы мынау? Хамза. Алдында қанша әріп тұр? Біреу, екеу, үшеу. Демек, ол аслы әріптер емес деген сөз. Мынау аслы танис, мынау аслы әріп емес деген сөз. Ол танис болды. Түсінікті ма? Аслы әріптерге мысал келтіріңдерші. Бина. Хамза мен алифтің алдында қанша әріп тұр? Біреу, екеу. Екеу ғана. Хамза мен алифтің алдын қараймыз. Екеуін қараймыз. Хамза мен алифтің алдында үшеу. Хамза мен алифтің алдында екеу болатын болса, не деген сөз? Аслы әріптер. Түсінікті ма? Демек, аслы әріп болған болса, бұл еғраптала береді. Мыналар не болып қалды? Мамну минас-сарф болып қалды. Түсінікті ма? Мысалға тағы да осындайға келтірейін. Мысалға ма. Алиф, хамза мен алифтің алдында қанша әріп тұр? Біреу, екеу ғана. Егер үшеу болатын болса, онда мамну деп айтады. Түсінікті ма? Оңай ма екен? Алиф мақсура. Немесе
мамдуда болу керек. Мынау хамро дегенде мысалы алиф не заида ма? Қосымша әріп тұр ма? Иә. Олар не кәсіра қабылдамай ма сонда? Иә. Кәсіра қабылдамайды. Кәсіра қабылдамайды. Өйткені не ол алиф, ол жердегі алиф тә'тәнис деп айтамыз. Тә'тәнис женский родтан келді ғой. Ахмар. Иә? Ертегінде. Одан кейін әйел тегінде не деп айтамыз? Хамра. Ха не екен енді? Тә'тәнис. Қайдат күллу исму махтум. Яннан жаттабандаш. Бе алифи тә'нис, иә? Мамдуда. Ау мақсура. Мамдуда болсын, мақсура болсын. Мысалы, алиф тә'нис мамдуда, хамра, сафра, хадра, хасна. Хаснаның алдында қанша тұр? Үшеу тұр. Алиф не болып кетті енді? Тә'нис. Сахра. Қанша тұр? Захра, арджа. Қанша тұр? Үшеу тұр. Екеу болатын болса не деп айтатын едік? Асты онда еуроптық кететін еді. Тәнуинді қабылдайтын еді, касранда қабылдайтын еді, иә? Онда бізде не емес? Ешқандай уақыт не жоқ. Мисал مثل ألف التأنيث مقصورة ذكرى دعوة حبلة قربة деген сияқты мысалға дұрыс па? Бұлар не деген сөз? Алиф тә'нис мақсура. Мынаның ертегі қандай? Зикр. Дауаның күн? А? Дау. Хубла ол жарайды қала берсін. Түсінікті ма? Алиф бұлардың барлығы алиф тә'нис не деп айтамыз бұл? Мамну минас сарф болды. Жаттадыңдар ма? Үшінші қағидаға келдік иншалла. Ендігіде өтеміз. Алхамдулиллахи раббил аламин.